قبلهم على اليد. Inselmu lkom, senjuri, dis-sera ta' tajba donu għaxute. Fejni dil-festa. Bil-kirkara, Santa Lena. Kemm jistemaw. Kif sirt int espert. U inti joġbok il-lob tan-nar jew idejħek? Ovvjament, titnajt li joġobni, anka kħule, joġobni, ma' marti kbira għal-kem għawnis li deħon frit il-nar. Fil-fat faċċa dal-video wara. Kultant dejjem jitfaċċa xi ħadd illi jisu ma japprezzax daqshekk da. U aħna ma ħalluhomx b'xejn, Dal-komment ovvjament il-kari u l-kuruturi. Il-kulħadd meta persuna waħda qiegħda tgerger. U allura aħna ma nistgħux inħallu affarijiet bħal daw jorqdu hemm. Aħna rridu nuruhom li jeżistu nies li jħobbu n-nar u jħobbu l-festi. Turisti. Eżatt. U jiena fejn nidħol festa ħalli fidi għax hemm inkun. Ħammur nkellem erba' turisti li ħatara kif Anka jekk jgħixu aħjar minn turisti, mur ara sissi. Sa teżeġi. Saqsihom, you will live here. You live here for this week. L-insabu għawdex ir-Rabat illum il-15 ta' wissu waħda mill-iktar ġrat li hemm festi fihek mhux l-aktar. U ħan iċċekkjaw jekk it-turisti jogħġbuhomx il-festi jew le. Ħanaraw. What do you think about Maltese festas? It's good, it's good. So the fireworks and the rush doesn't bug you? Yes, it's nice. It's nice. Yes. Thank you. Maltese festas. Excellent. That's why I come here every year to see the festas, fireworks, everything. You love it? Yeah. Il-festa tajba. Yeah, excellent. Thank you. The fireworks, the sounds, do they bug you or no? No, I think it's good. I think it's part of the... Yeah. Is it your first feast in Malta? Yes. And what do you think about the whole experience? We love Malta. You'll come back? Absolutely. For the festa season? Yeah, of course. I think it's great that they keep the tradition alive. Yeah, it's very important. Thank you very much. Enjoy the festa taiba. Yeah. Do you like the feast? Beautiful. Is it your first feast in Malta? Yes, it is. And will you come back? Oh, We definitely. have the robot here. Yes, yeah, he's my friend. Do you like the festa? It's good, very good, very good. Your first festa in Malta? Yes. Will you come back in the festa season? Yes. Tajjeb, kulħadd irid jerġa' jiġi l-festi ta' Malta mela. U hekk korenikom ukoll x'inies barranin li jogħġbuhom il-festi, anzi jiġu għall-festi wkoll. Meta tikkummentaw fuq is-social media tiġġeneralizzawx, m'għandux għalfejn jeħlu l-Indjani bil-kari kollu tajjeb ħabba persuna waħda, moħħkom hemm. U ħanselmu lil dan, tant Malti. Xiex? Iż-żoblu għal-lezzjoni oħra. Ejja dak sponsor. Hello, Jennifer, Liam jena Zoblu. Love you, hey, dejjem il-ħobbok jien. Issa smani, dik den ċelli kissirna u issa fej il-bahar. U raġal barra, tajjeb, ċempilt, il-bank refjus. Asaf minnu ma jien għasif wara għan ċempillum. U tamilix għazat qoddimna xħaq. Nġi għalik. U rajt, tfaħan ta' qoddimna, għalli ma jindunax. Ħanaqta xie għaffilmin. Ciao. Ta' nibdew sew. Mela jien għallum ħanorikom kif tista' tipparkja l-karozza meta ma jkollokx sensors. Tajjeb, ħanorikom. Mela għandek dal-line qoddim tal-winter screen hawn. Sewa, illa dak tidġibu l-linja bleżat ma taħt il-bumper tal-karozza ta' qoddimek. Ġifri hemmhekk bewed wieħor qed tħalli eżatt 1 meter kollha l-istess il-karozzi. Issa mbagħad oħra għax hawn il-paċoċċi fit-triq tajjeb mhux kbar. Meta tiġi biex tipparkja ma trix ħalli daqshekk il-bob mill-bankejn għax jgħajruk in-nies. Mela l x'irridu nagħmlu, rridu nġibu l-linja ta' taħt tal-mera bid-dritt ma fejn ħaqqaħ tipparkja. U hemmhekk ikun baqalek bleżat 30 ċentimetru. U dik kienet il-lezzjoni tal-lum nispera li tallimtu xi ħaġa jekk kontu talmu l-karozzi u intom nisa x'jiena nisa biss nagħlem tistgħu ċemplu li fuq tażżublu garax tajjeb tinċas. Jennifer, x'qed trid qiegħed ħaqqal ma doffi filming tibqa' ċempilli. I love you. X'inhu? Hemm il-wardin dejk ħajħarkek. Ħajħarra ħabba ndek ċer li ħriġt. Ma nafix serdin, wrong number. Ciao Jennifer, love you. Ma nistax nifhem din l-imħabba kollha li għandu Jennifer, Kif hemm mhux imħabba kbira. Ta' għada, ciao. Ciao, signori. Ciao għalikom.